Académico Ruaykunapa Chaupimpim, Tribunal Constitucional Huasipa, Centro de Estudios Constitucionales Yachayhuasin, Helder Domínguez Caro, Magistrado Paumayininwan, Musuk Yachaykunata Hispirachin, Agenda Constitucional, Amparo Jatipaykunapi Contradictorio Sutichasjata, Kayjuñunacuy Pirimarigmi Carurja, Dr. Edgar Carpio Marcos, Centro de Estudios Constitucionales Yachayhuasipi, Director Ejecutivo, Ginas Papas, San Martín de Porres, Hatun Yachayhuasipi, Yachachi, Constitucional, Ginas Papas Procesal Derechuta, Yachachin. Rimarinimpim niramun, Amparo Mañacuyuanmi Maskakun, Japaj Kaj Derechukuna Amachasjakaininta, Ñaupaj Atiiniuj Kaskanman, Jatipaykunapi Derechukuna Ama Usuchisqa Kanampaj, Kajllamanta Kutiykachinapaj Atiiniuhmi, Japaj Derechukunapa Chaupimpi. Nirullantajmi huk juez usuchisqa derechuta kutiykachinanpaq maskaptiyqa chijaqyachinayraqmi chay hapaq derecho ñuqapaq kasqanta chay hina kasqanman hina mañakunapaq. Internet nintakamam audiencia hispirun. Zoom Ginas Papas Facebook Live likakunapi. Kaypim huñuykanakunku jurisdiccional asesorkuna, juezkuna, fiscalkuna, abogadokuna, Ginas Papas hatun yachayhuasipi yachakuqkuna. Tribunal Constitucional.